Ahanba Maktada Mayambu Ikai Kumnaba Utabagaloina Naikok Nona Kurumzari, Impact Talk to Manipur da Ibethoi Thokchom na Mayambu Taram Okcheri. Ngasigi episode Asina Puduna Lakchari Basi, the Institute of Chartered Accountants of Indiana Loba Examination All India Chartered Accountant da Mai Pagla Krabi, Manipur gi oina second women to clear this exam. Adugum labi Maitei Chanu Akhang Kanbi Hotnaba Kanbi Singi Lakta Chalibi Maisnam Shinapal gani Maisnam Shinapal worker so talk to Manipur da Taram Okcheri. Thank you. How bagi question asidi songi self introduction amtang habiyo ming life from hobby sina chingba. Okay, I ming Maisnam Shinapal kawi. I sagolban wahangbam lekai dagini. I hobbies I tadi kasu I specific particular hobbies de lai chale ko ado I na kayumba have the mood off kumba oiba adagi like pa matam the break kumba pa matam the break kumba pa ma kuma tam da ko adum have the mayam I ga loina ba nungai ba mi ngai ga wai sana jaba adagi adum interesting oiba mayam thabak khidang adum site the music kumba adum like kasu am they have the specific oiba de lai jade. Okay, mathang asidi songi schooling formative period ki schooling na krai degi to birakpa graduation adugi matang da happy type. Okay, I say class 19 ko kano degi 3rd degi na 8 fo na New English School na pang Bazar da laiba adu tam jare adegi 9 10 na Sri Digambar Jain Mahavir Higher Secondary School ko pang Bazar da adu tam matung da dum 11 12 say adu school da dum continue da uzam commerce da. Okay, adu matung da is a Bachelor of Commerce da Maharaja Sayajirao University Baroda ko Gujarat da laiba da pass out tore adu matung da dum masters so adu university dum continue da uzare. Adu somna class 10 12 clay talk pasida distinction fangiba subject adugumbagi su matang da khara panbiu. Okay, I class 10 see 82% the pass out of Zurak bani. Then subject ahum the letter chaki bani ko English ka alternative English ka amade ka aur ahum the chat ki aduga 12th na aina mani commerce da Manipur ke first position ta jara ki adu adadi letter ani kadang chalaga 75% ka tani ko jara ko adu matung da bachelor da first class phang jara adu ga master da first class phang jara adu matung da I say 2014 da master lo jara ko adu ga I say hostel light orak pane ko adu gi hostel lining bagi aina double master je tau jare ko 2014 aina 16 ko ba ma subject na bachelors na IG man or subject accounting and financial management je tau jare adu master so dum tau jare adu matung se double master je na aina ai hana subject to ya da na marketing management tau. Okay, ado somna chartered accountant ama oibase si childhood aim oina thambirak pra or is it by chance or by choice? I say class 12 ki matung na decide torok pane aseng boina result out or matung na ko adu tam adu dage dum I see gi se dum focus toraga dum oi ge na de dum khale class 12 ki matung de adudi mi amana chartered accountant se oi ge hai taragadi class 10 12 sidagi focus toraga chatpasina dakar oigadra dagi kari subject dagi emphasis pira ga chat khragadi sigi exam je hayeng tung da tharakpa matamda laigani edugumbagi su matang da thambi aseng badi commerce background orakpa student ko adu mana di hena nungai ga doba subject oi bani akoi se adu ga plus akoi any graduate ko graduate atopa stream dagi graduate oi bami na sudum entry dia dum tawbe adu class 10 dagi aseng boina hobdi outside Manipur dagi dum moi de hana class 10 sidagi basic dagi dum ICM oige habi khalaga dum commerce se 11 12 ta lawjarak pane ba ado Manipur dagi si gi subject se adu ga si exam si idea kya like ta bane ana mana ta se na harabada oining ba mayam am dilaram ba do like ta bane na adu gumba mayam amagisu mitna kongsu oija hona ba sigi registration tawba dakar oigadra or coaching siba ke hek chartered accountant ba oibase sigi matang si de class 10 12 de horaga dakar oiba preparation adu mayam do samlap na thambiu ai sage ta seng I started accountant ma oige hai ta de class 12 tagi class 10 pass to matung 11 12 se dum commerce dum lobiro adu na entry to matam ju isara basic knowledge kar le hauta de dum heng wai nungai ba clear oi matam da kai no da exam se am thin an lui adi mayam da ni hai ne ba ko adu ga
Kashu exam se aina su ai gi feel na ta ba to pa exam ma amam se ai su ai da su dum lui na kan se adu commerce ki background da lak pa mi ngai na si exam se face to ba da kitang wa dar so hona ra di hona ba lep tra di dum pass out to ni na khal le ba adu ga subject ti am ya me entry su ani ahum to entry se aham ba da akoi na 12 lower matung da ma entry ai plus graduation lower matung da su entry ai ba adu 12 cut off mark di le ba si gi entry gi se kamai commerce student oi ta di 55% yau ta di akoi se entry ai ko aru atop subject gi background oi ta di akoi se 60% yau ga do ba graduate ta adu ga 12 lower ba gi entry sina 12 lower matung gi entry sina level ahum su ba exam se aha mai sina foundation ka we ani shu ba sina intermediate ahum su ba sina final exam ne ba aduda aham bai foundation chida paper mari sui paper mari se objective ngata ne aduga second china second si lak pa matam china mu paper mar tare ne second china adegi final exams na paper nipan adu foundation chi degi kamaina pass to matun intermediate lakani ha bala foundation chi agona pass to matun da intermediate ki enroll di taw yare ba registration taw yare ba ko adu registration taw matun sida अखोई orientation program अगा the information technology program ani lai je ba ko aduga sigi intermediate se pass to loi bege sigi training ani se tau ga dom ne ba compulsory hoina ko foundation gi entry ni ko ina hai jai sigi training se lor matung sida aina aigi internship se ko aseng badi akhoi se internship ani mayam gi common loin internship haina adu akhoi gi tam da di articleship hai jai ba kai gi no da articleship se long term or akhoi se maximum 3 years ne ba akhoi gi training se adu na enroll to ya training gi enroll to matung sida akoina last 2 years se ka akoi gi articleship training se last 2 years ina mu training ani ma mu lai riba general management and communication skill plus akoi gi advanced information technology na ka si amu pass to matung sida akoi final exam se tha ga do bane ba sumaina foundation ji si lai jagre ade graduation ai isa graduation dagi basis dagi ne ai entries na graduation se lower matung sida na direct akoi gi first ki orientation program siga adegi information technology program se lora kanda dum entry se articleship se dum yare ba aham bai sina mu intermediate se pass out da ya da bane ba akoi gi da intermediate se pass out da su yare dum intermediate se entry chang matung sida akoi training ani si lotion da ya da ba akoi gi articleship tau jaga ha ta de aduga akoi sina articleship se 9 months or matung da exam se tha ya do ne ba intermediate se adu na kano se khara akoi da na amu khitang matam se phang da ba oye kai gi no da pung 10 dagi na taru phau se akoi training se compulsory oi ba adui matung de marak sina akoi na coaching kai ga chaning ba adum hai ai ju sa loi ne coaching kai ga tawra pass out jara pan exam se adu coaching taw ga hai ta di syllabus ju yam thina chaw ba mo oi ko akoi exam se yam lu bai wa na ta syllabus na chaw ba yo na ba se matam se kitang walak ko do akoi da adu ga kai no taw ai gi matam da di class coaching ju 7:30 dagi na pung 9:45 am lai ra ko adui matung da mo 6:30 dai na after articleship ko pung taru ki matung 6:30 dai na mo 9 bo am coaching je base ani to ga mai tam jare adui na intermediate ta di engon da kitang matam phangak ta bo oe yam thina why intermediate ta adui ju adum adjust taw ga ta adu de adum isana adum pa na taw jara de adum adjust taw ba do nga mak pane do adui matung da pass out taw matung sida final lak pa se final da di ai loina ka no taw jarak te coaching loin taw jarak te subject ani khatang taw pane final da sorry aduga coaching tawra matung sida final da dum di final akoi ne appear taw se last 6 months ki articleship loi ga do ba se sida appear taw jaga dom ne ba final se adu du na dum subject ani khatang su coaching taw bani adai virtual coaching mayam am su to eba hoje kan adu da su mayam se matam nei na dam na adu su adum da on onjan gi ba da virtual da adu na dum final da matam ra dum phange adum final level da na khara nungai ha ta intermediate di kitang wa ba oi ado makha tarak pasidi coaching chatpagi na somna habit pan bi bese ado somna coaching se tawtaragadi karamba coaching institute or coaching se karam ba tangkak ta chatlaga na hena kana bo oigani hena effective oigani dui matang su pan bi odegi hoji chakholapagi matung ina somna pan bi ki ba virtual gi se habse adugi na karam ba site sing na hena prefer tawraga na hena khoina yenga na phaga kana ga dagi du su habi coaching se akoina kaino to ingai digi kai gino akoi gi training tawram ni na ko akoi da pi do study leave se 3 months na traga 2.5 months pi ba intermediate ki aduna coaching se adum akoi just foundation clear taw matung da adum
coaching se dum just how we ko result hek no ala ga adu anam mana su ma pa na du maina parents kind prepare to already prepare to tham bi ai result se inga positive la kan ina adum khara khanja da de ko adu mai dum taw adu go adu mai taw na adum training se adum hawe adu ai na amu direct entry intermediate horop pa na go ai su adum training do coaching taw na adum loisan na ba ko kai no subject se 7 subject orak pani na kai no bukti change ba 5-6 months bukti change ba coaching je cover taw bai matam se adu go amu akoi se adui matung coaching taw wa hai se pa da di ka su coaching taw hala aga revise taw da di ka su ka wai ba khoi su syllabus subject loi na taw pani na adu duna matam su exam gi preparation gi matam pa mak pani na ko kai no taw 2.5 months da gi su hena study leave pi de adu coaching je kitang ngan na tamo bana di fa bane kai gi no moi di ana mana virtual gi kai no coaching launa re se moi na exam lo matung da result se 2.5 months kumba gi gap matung da result hai dok ba khoi se adu na moi na dum result se have the confidence kitang lai jawa mi lai da ai pass taw ni hai ba gi handak di pass out taw dore hai ba gi khanja da de ko adum virtual se moi na adum hawe ba na mana adu mai to bosu kai su kai de kai su mangja ba na te ba khoi kai ma handak result negative lak ta su mathang gi adum syllabus su di mathang du su adum chana do ina ko adu mai na ba da taw outside ta ado coaching institute se karam bana hoji phagi oina di top the lay and somna suggest to winning ba coaching institute coaching se ma som gi north east side ta di go Manipur da di sunglai lai tre si idea se ha di khang su khang na te mayam na du ga lai su lai tre adu ga akhoi gi maitai machana mapan da natra di ai course gi hai thare go mapan da natra di chatla ga natra di kano taw ba ya tre ba tam ba gi upai lai ta bai ta go north east di Guwahati da di am coaching center afabale ade branch am chu lai registration gi process kai ka su Guwahati da loi lai ba khoi north east gi head office bu di Kolkata lai ba aduga branch se Guwahati de am lai aduga coaching institute macha mayam su have the qualified oi ba chartered accountant mayam na su dum hang lai ko adu ai ge gumba oza du ai ga have the mana tak pa do ingoda haina ba adu ge attachment adum phaja ta de adu dum tam ba su kai de na traga na akoi gi Institute of Chartered Accountants of India gi official website se sida su cloud campus tawraga adagi virtual akoi coaching haraga phajana yam thina phajana yaw bane adu loi provide to hoi moi na su loi provide to ado fees kai ka do akoi na phajana enroll tawraga akoi detail kai ka registration number kai ka detail loi fill up taw matung da fees payment taw matung adum adu da su virtual class provide to plus atopa YouTube ki oza mayam asu le ba YouTube da su free and provide tawraga they online contact to ba if I na registration taw matung su yam phabam na ai gi phone number si ai contact number si do message thar kan ni ba ai gi karam ai oza mayam all over India gi oza mayam sina ai akoi de enroll taw pam bra akoi coaching class si yaw pam bra khop bra do adu da dum contact taw bu su ha di si ma fake na ta ba aseng bo ina oza interest yaw bi ba do adu oi adu da su dum taw yai na tra ta su isa na virtual haina da mi su lai ai su isa su virtual haina ja de ba adu na face to face pam ta di mafam khun mak ta di coaching lai mafam amani da dum try somna di kai coaching institute ta di yaw bi re isi gi se ai gi de dum chum na ai na Baroda da lai tra pani ko Gujarat ki Baroda district lai tra pani adu dai je ham intermediate chu da kano gi PSP educate India na achowa ka ha coaching institute am lai adu CM am gi na taw bane ko CM member ma'am na adu do yaw jar e adu ga final si da na subject ani se Pinnacle Academy na lai Baroda da adu sar am gi makha da mai tam sare atai di coaching atai di have the paper ma'am do theory kum oi ba na adu mi sam ba sara ya ni kan ba tu gi taw jar tra adu wari se am nongari matang sai sida break amatang logzage impact news impact talk to Manipur bu meeting ta duna lai biu break macha amatang logzage break ta gyam thu na hanjarake impact talk to Manipur da mayambu amuka hanna taram na okchiri wari makha chatharak pasidi ko sinapa nga break ki mamang da khoina preparation gi matang da wari khara sakhre ko ado preparation tawba matam sida khoi kamaina time management sigi matang da mukhitang thambi okay preparation se coaching na de anamba aina jare ko coaching na de anamba loin mak 90% student ni coaching loin tawje khoi se ado coaching halaga dum revise tawba ko no magi have di pung mapan makhai da khoi dum ai dum isama coaching ne hanjare ado wadam na te wadi wai ba du oi ta su pung at least pung 45 minutes to 1 hour gum se dum
hang as I coaching do to rocky do kitang revise to jaba nata sungam da dar su kitang have the YouTube to or ai na nungai jaga do ba YouTube to ya ba video ma'am do ai subject related or ma'am do adum yang jaraga adum revise khara adum to adu na exam maya da zo adum matam 2.5 months 7 subject prepare to ba kitang wai ba ko adu na yam tina helpful oi brand khale adu na coaching to so adum nungti pung ama pung khai adum have the matam khara adum khai dok pi ro ko adum revise to biyo na haizaning ado exam sit hana bagi damakta no madi yam drabada no mada pung kaya di larik pa badakar oy dei somna kaya rak pa bi khiba ai gi oina di ai se pung 10 to 13 hours kumadi pa je go adu oi dar so ai se kano isa have the parents ka lai mina da banina atai za ba thak pa adu mayam ai gi loina thabak mayam so ai isa than tok ja banina have the 10 to 13 sida ai gi 3 to 4 hours ga so effective oi de na khan je ba adu mayam de loin khai do ga do maximum 9 hours se dum ai study the focus on them okay ado somna hozik preparation gi coaching gi mayam takpi de ko ado chartered accountancy gi thana bagi way hadi exam si enroll to bagi registration gi sigi matang se sigi se samlapa ma habi okay registration che Manipur da di like ko Manipur da di branch like te dagi akoi gi exam center ju main ona Manipur da like te adu na akoi Manipuri have this dagi pam ba mi ko chartered accountant oining ba satra mayam larang ani like tardi moina outside at the nearest oina Guwahati da ko Guwahati da enroll to biu aduga akoi gi enroll to matung sida akoi na intern to da ya de haije ko ina intern to basi oi tardi sida gi akoi CA farm mayam am su lai jai na sida sarkunja biu gi farm adegi atopa amani thanga bajar da su tum lai bane adu moi makha da intern to basu ya ba ko se intern gi di moi makha da loi yare adu akoi na intern to dingai gi have the program ani orientation adegi technology program mayam cd branch da to da ya da ba ko se branch da conduct to boy ba adu na aina enroll to riba branch register to riba branch su chat pirag adu ma'am da loi loi shalaga akoi sida dum la ga intern to ya je ba ko adu matung da exam thar ni exam thar matung da mu register final gi aroi level lak phase ko asda su registration da ka ta banina sida su dum Guwahati da chat pirag ko have the yum da dum study to ba pamba aduga nearest oina Guwahati lai bane Guwahati da dum registration do bi ba yani adu bu sida di have the branch like ta banina akoi gi akoi gi adi macha mayam am lai ba akoi se compulsory oi ba training to da ya da ba ko adu di dum Guwahati adu chapi na traga outside study to ba mayam di khangam ngani si hena moi lai ba jaga do ai ju Baroda lai pane Baroda branch dum registration to jarak pane adu loi shalak pane ba jo adu mai dum to bi ra shai intern su ada Baroda da dum to ba adu da loi shalak pane ai exam okay aduma leire ko aduga ngasagi sigi chartered accountancy oina bo khotnar pa matam da somna thengna bi ki ba obstacle ade adubu karam na overcome torakiba adusu habit panbiyo obstacle hai ta de ko yam kanna have the matam kitang phangak pa wa ba se ko kitang have the time management kitang aingona problem ki oi ki bai tar aingoda aibadi ai se kanu to bare guidelines how bade kitang guidance oi gadaba mi je thengna rakta ba hai tar aduga family background da sungba oi bam ta yaw bana ta barina aham ba horak pa gi ai entry story kitang wa gi hangdo hanjin to ba ade imam bi mayam friend circle da budi have the siguma tam ba mayam budi yaw ba adu da su moi jo aingonda abi matam do sigi da makta khaidok pangam gi da ba ko loi china ba nga ta na adu da kitang entry da kitang wa gi ko hangdo hanjin to ba khopa ka minor registration tong ni ai ju kitang kem idea la rak pa na tam ni na adu once registration to gi da de kitang have the aingonda ju kitang knowledge la ade gi aina moi official website ta kai have the ai ju isa gi duty am oi ba na mi ngon dang ata hang ba su ya da ba ni na ba adum ai ju adum knowledge am tam na dum lak jai aduga si gi line sida di ai ngonda kitang warak pa se kanu gi 9 months ki aham ba gi intern se ko 9 months kitang ware matam phangak ta ba na cha ba thak pa kitang walak pa khopa to ba sida na marak ta su na salak pa gum ba yawe adui matung da di adum smooth adum kem tau da adum nungai adum chakki adegi ai laimina ba have the ai gi hostel la rak pa na environment adegi angang mayam laimina ba ko pa ai gi junior senior mayam su loim pha ba na ko adum nungai hai tar adu ka sham di face to boy da du bu aina kitang aham ba gi level do kitang adu kitang have the ai ngon kitang adapt to ba kitang warak pa matung dei da dum nungai adu bu akhoi gi kanglai park sida su akhoi Manipur sida su sigi scope sina kayam lege sigi CA gi scope se koi gi
CA के स्कोप से का मफम खुद मक्तदी लई अदो अखोई सी मणिपुर न खितंग आइडिया लई जदबैने बा अदो हुजिकती मणिपुर दसु इंडस्ट्री कंपनी मचा मचा मयाम लिंखलमने को सिगी नॉलेज है न मोइना जो खंगनिंगंगनी प्लस CA जे फील्ड खुद मक्ता दरकार तरप कनो प्रोफेशन अम ओइबा को अदुदुना I have the Aizu Isaza Aizu pass out of the Dasu Aizu ICA farm established again country plus I atopa industry the Hana Tabak Toge Adu may plan to lay Jebaka Ado Aduna Aquina practice to the Amuk did practice to Wagi fields then Amuk Awagi Tabak say I had yam practice to when I had a scope lay about plus practice to also I atopa Tabak employee in a sodom Toge industry sang अगर मणिपुर दरी हुजिक मैम से have the business की line दसो को knowledge मैम line ना रहे अदगी industry company मचा मचा मैम से develop तो मोई जो खंगम गने have the chartered accountant अमगी role से कहीं नो have दका अकोई ना have the account बु और account section बु और business advisor बु और consultant बु have the financial city department खुदी मकता plus अदुदगी company और department और अदगी school और financial की advice दरकार ता बने ना इशू खंजे का अदु ओइजो ओइ बात सेंगा अदुना सिगी value से लई जो लई अदु ना हलाई दी सिदा पांगना साटे accountant से लई तब ना बा मणिपुर दरी अदुना मपान देगी गुम्बा consultant लाउ माले अदु जुक्ते दुम मायाम जो तबली दुम value से दुम खंगा माले अदु तंजासी लौरगा को हाइदी चार्टर्ड अकाउंटेंट मन तौरिबा मागी थबक सिंग जॉब प्रोफाइल सिंग माना करी करी स्कोप कोंजनबा अदुसु हाइफे थंबिरमु समना चार्टर्ड अकाउंटेंट को अखोई सब्जेक्ट मतुंगिना को अखोई दे यावगदब टैक्सेशन के साइट अमा चट यारे अखोई के स्कोप से अदगी अखोई कॉर्पोरेट लॉ ना अखोई पेपर चावरम तमसे को अनिमा इंटरमीडिएट प्लस फाइनल दा अदसु कॉर्पोरेट लॉ दसु अखोई लीगल एडवाइस होइना दुम कॉर्पोरेट की बिजनेस लॉ दुम पिजा यारे अदे अखोई इंश्योरेंस एडवाइजर होइना सु अब द कंपनी इंश्योरेंस के LIC गुम्बा दु मदसु अखोई इंश्योरेंस एडवाइजर होइगेसु याय अदे इसागी स्टार्टअप गुम्बा सेटअप तौरगा को अदुम इसागी फर्म अदे इसाई बिजनेस दुम तौजरा अदुम चलाइगेसु अदुम अदुमाइसु दुम याय को नत्रगा अखोई की प्रोफाइल से दुम इंडस्ट्री अम द चंगबदसु दुम हैव द फाइनेंशियल मैनेजर गुम्बा अदगी हैव द फाइनेंस से हेड गुम्बा अदुम कंसल्टेंट मदर चांग अदुम पोस्ट अदुम लाइजे ओके मखाता सलकपसिदी अखोगी प्रोग्राम सिसु लोशिलकदोरे दो एक्सपीरियंसिंग द सिगी CA एग्जाम सिबु थागे खालिबे एक्सपीरियंसिंग द अदोमना पिनिंग मेसेज तो अदु खतंग फजन पिबिरम अइना हाइजनिंग बदे को अइसे पार्टिकुलर ने स्पेसिफिक CA खतंग सुनते को अइना हाइजनिंग से मयाम पुनमकता अबि अतोप फील्ड UPSC बोरो डॉक्टर बोरो अतोप मयाम फील्ड मैम ने CA से आम लुई ना खाने को लूजु लुई have the subject खुद मक लोई लू बंगातने exam खुद मक लोई लू बंगातने हाइजनिंग अदुबु फजना अइना होना गे अइ ngमनी खंदाने को फजना होना बियु अदुगा अइना तौरिबा थबक तुदा हाबी CA ओइगेन खंतारदी अदा CA ओइदे यादे मतम से कमाइना अइ खाइदोगा एग्जाम से पास तौनी प्लस अइगी करम अइना हाबी अहाम अइसु अटेम मरी रक्तने को पास हो जइसे क्लियर हो जइसे अदुजु अइ अहाम अटेम दुदा खिदंग सोइगी तादि नेक्स्ट अटेम से अइ करमाइना अइगी हाबी अइना अहाम सोइगी मैम दो करम सब्जेक्ट से एफर्ट फसना पीरगा हैब द इंप्रूवमेंट लाकपदो अदुजु हाइजनिंगे अदुगा थबक खुदिमक CA खतंग अते अतोपा प्रोफेशन इसाना पामजाबा लाइन दुदा को चटपा मतम द फजना अदुम सक्सेसफुल ओइहन बियु अदु ओइगेनासु खल्लगा फजना होना बियु हाइजनिंगे अदु हाइजनिंग फजना थादा बियु मतम अदुम ngमगनि ngमोइदबा कैसु लाइते हाइजनिंगे अदु ngasi इंटरव्यू सिदा इंटरव्यूवी अमा ओइना इंटरव्यूअर दा हंगहनिंगबा वहंगदी कई लई आई कैसु लाइते द पार्टिकुलर ओइना कैसु लाइते नो ओके Maisnam Shinapal na ngasi akoigi Impact TV gi studio da lengbirakuna dugum laba mamal yam laba wahai kaya share to bibagi da magta thagat pa phongdokchari thank you so much ngasi gi oina di Impact Talk to Manipur yengbiri ba mayam puna makpu amuka hanna khurumzari mathang ge episode ta anoba personality amaga loina na amuk lakchagi kaina na ba yathang pinabirasi
ꯊꯥꯖꯔꯤ